Nemoj se zabavat. Ale on. A jebote. Ujebate. Nalazimo se u Italiji, kao što vidite. Iza nas je hrpu ljudi i otvaramo sezonu sa skokovima u vodu. Pazi. Aj. Let's fucking go! Očekuje vas puno vratolomskih skokova i padova, tako da spremite se na sve. Jebate! Znači ne mogu vjerovat, odmah je lakše kad ovak ljudi nahajpuju, znači ko da sam... Jeste vidjeli koliko fanova imamo u Italiji, a? Jeste vidjeli kako su vikali? Ko da sam ubacio ovaj sound efekt. Doslovce. A i tu neki skokić. Ovo je, znači gore ona najviša gdje je sad skočio. Ovo kad ja skočim moraš ponoviti. Aj, može. Ali nešto lakše za tebe smisliti. Dobro, ajde, može. Aj, znam, imam ideju. Aj, da vidimo. Pazi ovo, znači moraš napraviti sljedeće. Aj. 3, 4, sad! Briješ da je to to. Ali boli me noga jako dobro. Boli te noga. Noga me boli baš jako. Ljudi, ovo su planine. Vrš planinčuge. Pogledajte samo ovaj grad iza mene, koliko je predivan. Pogotovo tu skakat. Jako je doživljaj. Moram paziti da se ne porežim ili nešto. Idemo sad skočiti s ove tu stijene. Ljudi, stavite like za ovaj trud. Na 2000 lajkova snimamo nazad na skakaonama nama u Karlovcu i potrudit ću se sa 10 metara isto skakat salta, što nikad nisam. A jako je strmo, lik umreću doslovno. Kako da se ovdje jitnem. 5, 4, 3, 2. Ma ne, našla se, ne mogu ovdje salto. Idemo. How are you? I am under the water. Ovo nije Jadransko more u Hrvatskoj nego u Italiji, tako da puno planije. A dečki se malo sunčaju. Zašto se ne mreš kupat? Na tetovažici, no. Ali cijenite tetovažu od 1 do 10. Pišta jel ovaj vape malo gej. Jel neki čačkali se me tu bodu, WTF. Nešto me tu probada. Evo ga papagaj. Mjau, kaj ja pričam? Dođi bebač, dođi, nećeš ništa. Pazite ovo. Znači ovo je razina level 1, ovo je tamo 2, a ova gore je broj milijun. Solidno. A frajega doslovno skoči 10 od 10 ono. Kaj je bilo? Morski pas! Već vidim kaj će staviti. E pa sad baš neću. Sigurno. Moram glavu u Italiju, baš je lijepa. Cilj mi je popet se ovdje ovako tu i skočit ovdje između dva kamena. Idemo vidjeti je li to moguće, je li se uopće moguće popest da ne uznemirimo ovog čovjeka tu. Hvala Bogu pa me ne razumije. Aj skoči sa mnom. Neće. Ne znam zašto neće skoči sa mnom. A lik, ja sam osvojio svaki vrh. Kako je ovdje strašno. Jako je oštro. Meni se više sviđa iskreno na rijekama. Ima lijepo skakaone, a ne ovo. Lik vrti mi se ovdje. Napravit ćemo backflip, to je na noge dosadno. Znači ovdje je kamen, ovdje je kamen i ovdje je kamen. Ja bi trebao skočiti tu nekak. Zapravo pa da, ovo je dobra ideja. Preživio sam jedva. Idemo vidjeti, ovdje su neki ljudi. Idemo s njima probati skočiti sada. Da vidimo jel neko može napraviti neki bolji skok od mene. Bilo bi mi drago isto jako da može. Wait guys, hello. Hey. Can I record you? Right there? Yes. Down. Are you gonna go? You should go. You? Pro. Can you backflip? No, I'm not doing a backflip. That's crazy. I can. You can? How many meters are there? So I'm American. This looks like 10 meters. Woo! Ujebate!
Ujebate. Let's go, jump! You can do it! Hajmo! Can you say burek sa sirom? What do I have to see him? What does that mean? Yeah! What's that mean? It's food! Koliko ljudi mi je bljeskalo! Biću pržena lignja na žaru. U kornje što se sjećam. A me tu čilam nasred ove planine, stijene. Ovo je ludo. Vatam ribice nekakve dole. Pazi ovo. Isuse Bože, kuca mi srce. 16 kubika na kvadrat. Jump! Isuse boj Bože. Lik strašnije mi na noge skoči nego salto. Slušaj ovo. Ja se dobio sam treskavac. Dobro. Preživio sam. Ovo je bilo jako zanimljivo. Moram priznati, jako je bilo fascinantno. I da, ponovio bi ovaj experience. Sad ću reći u vodi jednu riječ i vi pogodite koja je to riječ. Skočio tam na glavu pa izgubio bar 60% IQ. Yo, Hey, what's up, man? where Good work. are you from? I'm from California. California. Yeah, how about you? I'm from Croatia. Croatia. You It's know beautiful. Luka Modric. Oh, I see. It's called soccer in America. Yeah, soccer. Yeah, soccer. I like American football. Okay, nice. I like basketball a lot. Yeah, but NBA. And then you like to jump off really high things too. Yeah, That's your I- sport, huh? I'm for that. Yeah, for sure. Prije nego što vam kažem koliko ovaj čovjek ima godina, molim vas probajte pogoditi. Oh, I'm about to turn 30. I don't look like it though, right? 30. Yeah, That's yeah. crazy. Leon Leonovic. Yes. Okay, no worries. Your English is very good. Thank you, man. Very good. Very good. Here too. Pogodi koliko ima godina. Hey, Chris, what's going on? What's going on? 20, 19, 20? He said that you are 21. Oh man, I'm gonna turn 30 in a month. Yeah. If you're gonna jump off that, you, You have to turn your brain off. Turn your have brain to off. be stupid for that. I did, yes. Ljudi, idemo sad jest. Nadam se da ćemo neku picu finu naći. Ja bi slavonsku, ali normalno da nema kad smo u Italiji. Ništa, čao. Ne mogu vjerovat, prepoznaju nas i u Italiji, znači ne mogu vjerovat. Kaj mislim, jel valja? Ja bih rekao da je jako kisela. Kiselo. Da. Lužnata. Da, probam. Lužnata je. Lužnata? Kaj to znači? Zato sam pjesma. Pozdrav iz Italije! Evo, našli smo ljude iz Hrvatske u Italiji, maturante. Koji ste se godina? Četvrta, treća? Nice. Ja nisam išao na maturalac jer moj razred nije htio. Kaj? Ako su za kurac. Jesu. Jedva čekam ovu picu pojest. Znači, zgutnut ću je doslovno cijelu. Ovo je izgleda kao puno ljepše. Kakva pizza, znači jako sam gladan. Kakvi su ovo rečice, WTF. Ajde da probam pizzu po prvi put, talijansku. Čudni miris ima. Ovo je ko slama. Ovo je ko slama. Ko slama? Doslovno. Dobro ili loše? Loše. Fina je, a ova slama je loša. Ocjena izmjena 7 od 10. Ja bi dao 9 od 10. 5, 6 od 10. Rekao bi 7 možda. Perfetto. Jako su me nervirale ove slame, ali dobra pizza. I to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se stvarno svidio. Znači na 2000 lajkova ide part 2 na... Daj zvuči. Na 2000 lajkova ide part 2 u Karlovcu, snimat ćemo na skakaonama i čao.